ama sa in chibai ule he channel hi ilola subscribe lo ani chuan khonga in lo subscribe vela kalom ngotang tuntuma hian covid-19 hripuileng kara chanchin hlim omle nuizat thlak angreng tak then khatte kantar lang don ani quarantine center dangdai Asian News in atalan danin tlangwal pakhat Amos Basumatari kumsomni pakhata upa Assam le Arunachal Pradesh in Rinabul hnaya Sonitpur khua ami chu Chennaya car seat siam na mun pakhata thokche ni in Hripuya wanga an hathona mun khar ani hnuwa mei ni somni parukhan an kholam panin aron ho chove a hetia Hripuy hlawa aron ho chove hi dekhia Julia janthum anlo quarantine hu in covid-19 test anneya vane thlak takin alo negative lau ani tichuan an khua Sonitpur aron thleng chove ta a mase an khua thu nei tu te chuan an lo la hlau ngang ni turani a negative le tiv lo lam an lo thluk sak vak lo aniang dan ang thlapin ni som pali chungot thingkunga buk sak chupa an lo khung sang vele mi mai ani chu ruwa le mau mangin awm na tur hi thingkunga an sak saka chuta chuan sil polin te zarin ni som pali chung chu hun ahang ve ta tlak mai ani coronavirus pathian nu biakin anbia The Indian Express in atalan danin Kerala State Kollam District a khopakhat kafakal acheng anilan chuan coronavirus chu alim siamin pathian nu biakin abevele mak mai anilan hi tempula puithiam pakhat ni in he a pathian nu hi amhinga corona devi tina vove thlap bok ani anilan chuan healthcare professional tele police ten hrisel na thatak an nei theinan tele scientist ten vaccine an hu chhuwa wat theinan coronavirus hi pathian nu angin kabia ni tin tongtai na ka hlan thin tin asoi nge ani heti lai hian Assam Marlama district pakhat Biswanata nu ho intel khom chuan luikama goddess corona ma bia in alo puja vele hel mai boka anrin dan chuan heti anti hian khovelami nuai tam tak nun na suat tu he virus hi pathian nu chuan ati chhewek don ani heti angarin na nei then khat Jharkhand state a Sindri le Bokoro khua a me che then khat te po corona ma pathian nu ma a tongtai na anlo hlan vele mek boka a thlak angreng thin khop mai India rama hian hetiang hi thil thar ani lem lo le ngala hetianga engemodat na alen tum hian pathian nu bia kalo beta nok to khi chu anlo om vele man zela chung an biak zinga langsar deute chu goddess hariti sitala ola bibi te hi anni zong te in covid-19 test tur thisen sample arudai The Indian Express in atalan danin meni somni pakwa khan Uttar Pradesh Lala Lajpat Rai Medical College Miruta laboratory technician pakhatin covid-19 test tur thisen sample aken lai chu zong rualin anron chu thut maya damlo mi pathum te covid-19 ending na sample aken lai chu anlak bo sakta dai mai ani he thil thlen hnu lok hian zong pakhat chuan thingkunga he athil lak hi athial lai mu ania hetiang din huna an din ta ka wangle an sample lak chu covid-19 veirin hleldam lo ani hloma wangin miruta hian zong te hian an thedar palangti an hlau thong hle nge ni heti lai hian Lala Lajpat Rai Medical College principal SK Garg chuan heng sample zong hoin an lak bo hi covid-19 sample lo jok ani thule covid-19 sample te chu boxa anda thadai thu alo soive mek thung ani covid-19 wangin anfate anin en kol thleng India Today in atalan danin Sikkim khopui gengtoka June ni som pani khan naute kumhni le thathum mi chuan wandoi thlak takin covid-19 a positive thlat maya mase he naute nu ero chu a negative thung si chuti lai chuan hemet le ling chi hian nu pakhat chuan covid-19 positive in afa kumuruka upa chu a negative thunga ti chuan gengtoka STNM hospital doctor te chuan rom man na siam puin heng nu pahni te hian anfa te ve hi anin enkol thlengta ani hetia rom man na an siam saktak na chan po
COVID-19 kai lo nu chuan afa COVID-19 kai chu ain kol chuan anin kai chon alom si a chutiang bokin COVID-19 kai nu in afa COVID-19 kai lo ain kol chuan a kai chongei don boxi awangani he no pang kumruk mi jok chung ko member zong te hian COVID-19 an positive vek awangin tuma han en kol thei anom don lova chuwangin heng nu pani te hian an mani rem ti dunna in engemaw chen chu an fa te ve hi thataka en kol turin anin kol thlengta ani ti in STNM hospital a nopang doctor chuan asoi ve bok COVID-19 ve nu le note kumhni le thlathum mi hi STNM hospital isolation wata da anita a COVID-19 ve lo nu le nopang kumruk mi po hi gengtoka Paljor Namgyal Girls Senior Secondary School Quarantine Facility Center a chentir ani ve ta thungani Quarantine Center a enkol chohe mingthang Times of India ina talan danin migrant worker pakhat Rajasthan atanga hote jingami Bihar le Uttar Pradesh in rina bora Bugzar Quarantine Center a anenkol kumsom ni pathuma upa tlangwal Anup Oja chuan cho a he fal hle ani oma midang te ain eitur an pek te amamo tambik hle ani Anup Oja hi Manjuari khua Sarkar School compound na quarantine ni in zinga atra per somli vel ai zoji a chuna Bihari chang liti somret panga eile in tlaya zanria pet riat vel ai zole thin boka ani khat ei ral hi mi somvel ni khat ei khop atling hialani he quarantine center hiam eitur anmamo hnem big ema wangin Simri block development officer Ajay Kumar Singh chuan amhuna ayan dik nge a he tlangwal hi reilote a quarantine hun mangzo to mai tur ania wangin amamo angzela eitur te petule duat taka enkol zel turin na thok tu te chu a hriatir ta zokani anmani hringtunu kumsom sari opa chu inchunga anlutir phallo Telangana today in atalan danin pi kata siamala kumsom sarimi Kisanagara afapa pathum te nena cheng ho chu lockdown ma kham Maharashtra khopakhat Solapura chung ko thil poimo ti in azin chuaka in lama alo hole chu afapa te chuan COVID-19 kai an hlawa wangin annu ber hi ina anlo lutir du talawani he Peter hian Solapur achua sandona Dr. Ten antes na po a negative vek thu afate hena hian soivengel ma se afate hian anlo thin hriklak lo tlat to siani tichuan afaten inchunga lu anrem ti meu lo awangin gate pona athutaran maya thenom khovengten eitule inturte an pethinani he thil thleng hi police lamin anlo hethuaya hetia anmani hringtunu ngei antia wang hian thuboi orti rate anvauta ka wangin annu chu inchunga lu anrem ti ve thei ta ram ani COVID-19 party India ram chung thil thlengte kan soya rampon lampo hi anlo chuti te lua big lo ani mel mizoten sap kan hanti mai hojinga po hian kolo fe hi anlo tam ve khop mai Hindustan Times in atalan danin Alabama US college lai then khatte chuan COVID-19 party anlo huai hot hep maya he mai hi du tok lovin virus kai ma saber thanna te anlo nei vel ani chu Tuscaloosa City Councillor Sonia McKinstry in asoidanin hemituma party huai hotu te hiam COVID-19 positive pakhat chu som tel ve in ani ho chuan anarita hel mai ani zirlai te chuan pota poisa da in chu an poisa da chu COVID-19 kai ma saber hna an hlan ve thlap don ani Tuscaloosa Fire Chief Randy Smith chuan Juni somthum khan he thil thleng hi an confirm thu asoya atira chuan do thu mai ani anring jok hiala ma se official lamin he party hi atak nge ya thlengani ti anfin fiata ani Belgium lalfapa poisa anchoitir BBC na talan danin Belgium lal King Philip tupa lal thu thleng lua thei tur somna nimek Prince Joachim chuan Spain lockdown rules abo che da wangin euro singkhat zali zet choitir ania heya poisa choi tur hi India poisa phei chuan
cheng nuai riat ching sari sangli zaruk somli layani Belgium Prince kum somni pariata upa hian meni somni pali khan Spain a internship ti turin akala COVID-19 awangin Spain ram in kai hroina ani som pali tal rampona tanga Spain a lut te chu quarantine tur anni ma se Prince Joachim hian he dan hi lobo chia in quarantine ani atangani ni naleka Spain chim lama khopui pakhat Cordoba a puipun na hmuna alovakal vepek ani oma quarantine dan abo chia dawang hian achunga hetiang hremna hi anlekta ani he a poisa choi tur hi an hun tiam chung ni som panga aralma apek chuam a choi tur za ve hian ti hniam sak ani don thungani Prince Joachim hian kathil ti awang hian poi kati tak zet zet ani ti in asoi nge nge ake korte chu face mask a amang mi mai Fox News in atalan danin Ukraine nu pakhat chu bungrua lam turin Nova Posa Post Office Kyiv akala Post Office a thokte chuan hripui len laite ani awangin face mask awolo chuan a bungrua chu an pek theilo thur thu an lo hril si a chutianga face mask wa turati ani taka chuan face mask atana man tur rem chang ane mai si lo wangin ake korte hak lai chu a phelta sot sota a mai chu atom ve ta mi mai ani office a thokte po chuan anen liam ve mai boka abung ro po chu thatakin ampe veta ani ome he thil thleng hi Nova Posa Post Office a thokte chuan engte wala an ngai wak lem lo lain CCTV footage sa he thil thleng lan chu nasataka adar taka wangin alo lar ta hluai ani ber mai social distancing zomlo wangin Prime Minister poisa choi tirani Hindustan Times in atalan danin Romania Prime Minister Ludovic Orban le a cabinet minister then khate chuan government building a social distancing zomlo meeting anlo ne awang le mezial zuk phalo na hmuna anzu ti hriat ani awangin dollar zaruk an choi tir mak mai Romanian media ten thalak anti chua alan danin Prime Minister le a hote hian chote in zelte anzua dokana chuan zoom te po an hung boka tuma in face mask an vualo le ngal ani oma anjinga hian Romania foreign minister le economy minister te po antel ve ani he thil thlen hun hi meni somni panga khan ni in he mini hi Prime Minister birthday hi ani nge nge a ram hroi tu pa birthday lom chuan dan le dun an lo zom vak lo awangin thunei tu lamin danangin poisa an choi tir ve ta mi mai ani chu keini lam nen chuan adan adang deuh ani mel